Ostalo onako prvi komentar, nije baš ispalo onako kako smo očekivali. Pa nije ispalo kako smo očekivali, ali moramo da budemo svjesni da smo igrali protiv jedne veoma ozbiljne reprezentacije. U svojoj grupi također bilježi top rezultate koja je savladala Poljsku u skorije vrijeme 3-1. Termin koji je bio, mi generalno smo poznati kao neko koji nije fizički spreman. Igrali smo 3 dana, 2 utakmice i sreća, ovo je bila prijateljska utakmica i iskreno da kažem ne zabrinjavam. Želim samo da zaštitim naravno moju ekipu i selektora. Bilo je izmjena prinudnih 5, trebalo nam je 12. To sigurno nije za pohvalu, ali sigurno da nije tako lako nego biti utakmicu. Bilo je igrača koji su pokazali fino, bilo je ovi koji također moraju malo da daju više, ali sve u svemu, kažem, prijateljska je bitno kad je trebalo da smo bili pravi protiv Mađarske, protiv Srbije također, rezultat izostao, dobili smo Bugarsku, tako da mislim da treba da gledamo pozitivne stvari. Što misliš ovako iz ovoga imunskog ciklusa, dakle sam izvući pouke, jer nije septembar baš toliko veliko koliko sad? Nije, iskreno nije, eto, bukvalno šta to je, 10,5 dana pripreme, 3 utakmice i mislim da je dobra stvar što će se odraditi dobre pripreme, da se spremimo što bolje i da budemo svježi, mislim, znamo da nam to određuje to, nema nešto što da se zavarava. S te 2 utakmice nam određuju tog kvalifikacija i bitno je da ih sačekamo najbolje moguće raspoloženje. Stefano, utisak je ti je teško koga na izmjene protiv Mađarske? Pa dobro, mislim da ne postoji igrač koji izađe pogotovo u nekoj bitnoj utakmici da je srećan. Tako da naravno se vrlo pravo je da radi najbolje za ekipu i u tom trenutku odlučuje da treba da uđe neko da se pojuri malo ili malo pao ritam i umorni smo bili. Ja također isto zadnju utakmicu sam igrao 19. prije mjesec dana. I tako da pošto u trenutku sve, ali naravno su izgledni i to je normalno. Selektori možda neko doći i kada će. Kako si ti sad? Što se tiče kluba nisam htio, jer iskreno nam je najveći cilj u životu da odem sa Crnom na Europsko i nisam kim pričao, rekao sam menadžeru da kad se završi sve, da ćemo se čujemo i da vidimo šta i kako dalje. Nisam htio da gubim fokus. Ova utakmica smo bila prebitna, da je spalo kako treba i sad polako ćemo vidjeti šta i dalje. Je li možda opcija neki drugi kontinent? Pa vidjet ćemo, imam opcija još prije toga, tako da vidjet ćemo, sve zavisi, iskreno da kažem, prioritet mi je sad također malo i da familija uživa, što sam imam dijete i ženu i iskreno 2 godine u Herti smo bili baš, da kažemo, nisu mi lako pale i stoga bih želio da igram fudbal kao kad sam bio dijete, da dođem na trening, da se zabavim, da uživam. To mi je iskreno prioritet. Nije mi niti sve toliko ni pare, jer ja volim fudbal, igram ga volim i dan danas kao kad sam bio klinac.